Dobrodošli u našu novu radnju Real Triko. Hoću da vam pokažem naše novi modeli. Evo sada idemo ovako roze, krem, crvena, onda crna. Brojeve ide S, M i L. Ima 3 komada. Onda idemo redom. Ovako. Žuti. Ovako isto teget. Imamo bež. Isto zeljena. Onda crna. I kafe. Isto brojeve ide M, L, XL. Ima 3 komada. Idemo redom. Ovako imamo bež, ovaj novi model. Onda ima ovako bijela. Onda idemo redom. Roze boja. Isto ovako crna ide. I plava. Ove brojeve su kod nas M, L i XL. Onda idemo redom drugi model. Ovako zeljena. Onda bordo. Isto zeljena. Ovako kafe. Redom idemo crna. I bež. Ovako kafe, bež. Onda ovi brojevi kod nas L, XL i XL. Malo veći brojevi. Onda idemo redom. Ovako bež. Onda plava. Isto ovako redom idem zeljena. I ovako idem crna. Ove su brojevi L, XL i XL. Malo veći brojevi. Onda idem redom. Ovako. Roze. Onda bordo. Onda idemo redom zeljena. Onda ovako kafe. Onda crna. I redom posljedna. Ovako zeljena. Brojeve L, XL, XXL. Izvolite u našu radnu novu Real Triko. Hvala lijepo.